Marko sa 16 godina je pobegao iz Brusa i živeo na račun devojke i njene bogate majke. Hranile ga, oblačile, slale na ekskurzije, živeo kao kralj. A evo zašto se s nužda vratio u Brus. Sadašnji dečko Lune Đogani i bivši učesnik realitija Zadruga, u mladosti je bio prilično nestašan, svojeglav, pa je ocu Dobrivoju i majici Nedeljki zadavao glavobolje jer vrlo često nisu znali gde se nalazi i da li je živ. Navodno Miljković je sa 16 godina pobegao iz rodnog Brusa sa devojkom u Beograd i sa njom živeo u vanbračnoj zajednici. Njega su zanimale devojke, nije ga zanimala škola. On je DJ od 7. razreda osnovne škole. Više vremena provodio je po žurkama nego u školskoj klupi. Marko je jedva završio srednju školu jer je svega nedelju dana pred kraj školske godine imao 10 jedinica. Za sve je bio kriv njegov posao, ali i ljubav. Bio je ludo zaljubljen u tadašnju devojku Danijelu, njegovu sugrađanku koja je bila godinu dana starija od njega. Kada je odlučila da napusti Brus i preseli se u Beograd, on je pobegao od kuće zajedno s njom. Nisu mogli da zamisle da se razdvoje. Njegovi su ga tražili danima. Umalo se nisu razboleli jer nisu znali ni gde je ni da li je živ. Objašnjava izvor šta je Marko radio u Beogradu. Nije bilo govora o povratku u Brus. Danijelina mama ga je upisala u gimnaziju Sveti Sava. Kada je počeo da živi s njima, kako naš narod kaže, Marko se priženio. Mama njegove devojke nazvala je njegove roditelje i rekla da će on živjeti s njima u Beogradu i da će ga ona izdržavati, te da se Marko kući ne vraća. Njegovi su digli frku, nisu želeli da se po Brusu čuje da im se sin priženio i da ga izdržava tašta. Zahtevali su da se s mjesta vrati kući, kaže izvor blizak Luninom dečku. Onda su pali na Danijeline suze, koja je plakala i molila da Marko ostane s njima. Pristali su na kraju, Marko je živeo kao kralj. Njena mama ga je hranila, oblačila, slala na ekskurzije, ispunjavala sve želje jer je bila dobrostojeća bogata žena. Živeli su u centru grada, nema šta nisu imali. Ipak Markova mama Nedeljka je molila Boga da ta veza pukne. Plašila se da će ih zaboraviti i da će ih se odreći zbog lagodnog života koji su mu Danijela i njena majka pružila. Ljubav je potrajala nekoliko meseci, taman do kraja školske godine. Marko je završio sa školom, a onda se sa koferima, ali bez Danijele, vratio u rodnu kuću u Brus. Odmah je upisao 3. razred gimnazije. Izvor dalje otkriva šta se desilo nakon toga u Brusu. Iz Velegrada se vratio slomljenog srca i nikad nikome nije rekao šta se desilo i zašto su raskinuli ljubavnu vezu. Patio je mesecima, nije jeo, plakao je i stalno pričao Danijele. Onda se vratio Ljubici, devojci iz doba osnovne škole. Međutim, ni ta veza nije potrajala dugo. Završava izvor blizak porodici Miljković, koji je želeo da ostane anoniman.